Prirodno stanište višanja je severoistočna Azija. Stablo je visoko od 2 do 2,5 metara. Nastala je ukrštenjem već kultivisane domaće slatke trešnje sa divljim kiselim vrstama. Drvo višnje stvara predivnu sliku u toku cvetanja sa ogromnim belim cvetovima iz kojih se rađa plod krajem maja i moguće ih je pronaći do kraja avgusta. Osim vode, svaka višnja u plodu sadrži zavidne količine šećera, organskih kiselina, tanina, pektina, mineralnih materija, vitamina C, B1, B2 i karotena. Sadrži biljni pigment koji predstavlja moćan antioksidans u prevenciji srčanih oboljenja i tumora. Izuzetno je bogata ugljenim hidratima i glukozom, a predstavlja i pravu riznicu kalijuma. Zbog sadržaja vinske, jabučne i limunske kiseline deluje osvežavajuće na naš organizam. Mineral kobalt utiče na smanjivanje krvnog pritiska, jačanje krvnih sudova, a posebno kapilara. Sastojak kumarin koji višnja poseduje ima sposobnost da smanjuje gustinu krvi, zbog čega su višnje dobre u prevenciji ateroskleroze i malokrvnosti. Višnje sadrže i veliku količinu melatonina, koji je hormon, odnosno antioksidant, koji telo proizvodi prirodno kako bi usporilo proces starenja. Dobre su i u prevenciji raka debelog crijeva. Zahvaljujući svom sastavu, mogu da pomognu da se smanje bolovi u mišićima usled povreda. Takođe su odlične za dijabetičare, jer ne samo da smanjuju, da imaju nizak glikemijski indeks, već mogu i da pomognu da se snizi nivo šećera u krvi. Višnja je jedna od retkih vrsta voća koje sadrži melatonin, prirodan hormon koji reguliše san. Naše telo inače prirodno luči hormon melatonin koji se oslobađa samo tokom noći i obično nakon 9 sati uveče i tako podstiče san. Pre spavanja popijte čašu čistog višnjinog soka. To će vam omogućiti dubok, neprekidan i opuštajući san.